Ma'am Krumzaria, Adum English Impact News, Impact News Kim Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, Ma'am Taramosari, Nasi, Manung the connected topic C, Manipuri in a quite Marueba, singing Manung the Yamnasan, but quite Marueba, important over the topic. I mean, Karma topic no Harakanda, Manipur, Housekeeper Sahi 2023, May 3rd, the Torque and Puri Iran, as he larging high Iran, talking among the Getamak, Pang talked on Lakpa, Wagam into my head, Tom talk but talks in Pak talk on Lak, they were doing about. Issue as always whom I've done, issue no higher local body election higher consider local body election the Salisi Panchayat election, Aduga lady IMC Musung, Tontonba municipal council election, Aduga lady ADC election, high local body election sing a sea, Hosy forward the Pangtoton Lakpa, Maram Si Tontonba, Kogi Maki, Maram Gama Gamin Makedi, authority Makedi, Pongdopa Lake, Duga Luna Hariba. Election, local body election, Marina, Panchayat election, see Yam to the Pangton about ministry Makedi issue, Koyi state government 2024 the Kanba Lake Wambo, Koyi Handak the Parliament Chatagim, Mr. Koyi Ministry of Panchayat Raski, Minister of Panchayat Rask, Makedi Funto Lake. Marina, how you forward the Chahi Ahum Henavitare, Chahi 2022, the Gi Pangtoka, the Nozu Pangtoton Lakoni, how you forward the Sahi Anum Hena, Hariva, Koyi grassroots level the lady, Koyi governing body sing, Koyi governance, the weather grassroots level lady, body sing as he Tom talk election Pangtoton labor cinema America. Kogi Miam that dogmatic to Antoine Makalgi, Kudong Sada Magnan Lakba. High Posi, Magnan, the Noble Government Makadi Administrative Committee in a single poem Toduna, Matamatam Dugi, Dumba, Kogi, Pakali welfare schemes in Pangana, but the Mokona Big Mami on the Tavatagasu, Masi, Kogi Yam, democratic of a form of Adumba governance, not they must elected Adumba members in elected representatives in Adumba, Langakpa, grassroots, Yadumba. Body sing and view had not want to sector in my head demand to Lakoniaduna. High Bamatam Sang elections Pang talked of some more Gamiam, the Karamukali consequences, Karamukali Sadaba, the Karamukali, impact, effect, effect, Pangbagi, have the Matangani, topic consequence of delayed Panchayat and ADC elections. Having a topic the Canadian of the Impact News studio, Langs and Levi, yet it hung to the Levi was Dr. Premananda, head of Department Law, Manipur was a Premananda to Ahmataramsuri. Was a Premananda, head Tang Levi was Abdul Latif, Manipur State Panchayat Parishad President, was a Latif Sutaramsuri. I get Tangle Levision was a Maibon Phaomei, Imphal Municipal Corporation, Hanagi, Deputy Mayor, was of Star. Yana question C was a Latif Talazik, Latif, Maroina Panchayat election Pangtok of Madam C, Tuan Ba, legal issue, manipulative law and order issue, Aduka Mamang the some Harakan, the manipulative government Makedi, Pangtopong, Kitabi, Jen Mampik, Madam Mampik, Raptare. Madam Singh is in a corner and in a Targos, Yanan, but the relative take concerning with the Panchayat elections, elected members in elected representatives Nak the Baitare, Salaidaba, administrative committee, Salai Makalgi, Adumaba, governance, some of Panchayat Salai, Masinam Orga, grass level, the Miam, the Karikutong Sata Magnali, Karam among the Salai, relative on Tambu. Panchayat elections. Tasing Tawgadasi 2022 October 30 Mamanga Taw Gadamni. How Kivasing the Tawkivada Matam Manunga election Tawi Hajariba. Aduakoi Manipur Panchayati Rasi 2022 October 30 I could Matam Tam Loikre, I could expire way. Adugi matungdagi adudasu mo election adugi mamang the election gi prepare tawgi election tawgi notice anything karigumba ama phawa matam dugi sarkar na karigumba matam tawliti min na dumishal lai aduga election tawba tawdre notice thoktre adu arga di kwailuri si panchayati raj gi gram panchayat amase no phawa bodina Kana Adi Panchayat si Pradhan Sunuji Administrative Committee was in chairperson any unknown for Hungary Adip si ek period. No more for Panchayat Hangagal like Piaroi. Body Mana Pugadabani Sason to Gadabani have some making the ek period. Ek Manipur Panchayati Raz ek 1994 the period. Aduga I could give Indian Constitution give Manipur India. Panchayati Raj Ministry of Panchayat Nasu, Mayakshan period by the Constitution. Adu delay Tauraga
karigumba move ama phau tawdana administrative committee su hapti administrative committee happy city 2023-24 gi April ne dane ai exact date to madi ai singna singmangam dre aduga 24 gi April me da hapne administrative committee se adusu happy ba ko hapsu sarkar duna moigi any apamba any pocket hap ga samani maram di ek na piri bidi election da ka ba ya ba miyang gi seba to ba ngangada ba miui dubu administrative committee member uhelu chairperson uhelu high making ek ta palim madugi ona taina bada moina happy se moigi apa apamba magi mi pocket puthoga dum hap thibani madugi hap thiba matamda manipur gi gram panchayat sing de irang hodaba gram panchayat ama holai khide maduna takpadi leiriba gram panchayat ta leiriba praja khudimakna hairibe administrative committee government haba ise apambu oidi make singna utle aduna sahi ama hiena su administrative committee hatraba habak pa matamda su panchayati raj Act 1994 की मतुंगिना हाप्तना आबिदी पंचायत चिबु करिसुइना खंदना ngasi phawba ek panchayat ja horpode huji phokta panchayat tu nungsiba government ama phaw leiti not only ai khoi gi praja singna Manipur State Panchayat Raj Act 1994 की मतुंगिना administrative committee hapti hai si karma mong do ja hai nati yeng no de hapo harise tasengnamakti kaino to khami ek se sem do khrabne akoi gi 1994 simo sem do nate adugi akoi gi section 22 da amendment to khrabne ba adu natraga su tawdringa mamang da su hapka dor mi sakse praja gi seba tawda ba social worker mai chengna pali deputy commissioner gi maji elected amu oibi yabagi thak oibe yaba mi da hapoi mai cheng panchayati raj deputy commissioner gi asober role amadi yauri masi deputy commissioner gi asober role yauram bi hai aduga tauri sidi matamdu gi sarkar gi poketa dum loina ma official jing ju laibugi mong male adi deputy commissioner ne selection tawdi hajariba okay mathak ta gi thatra pachi si thokhrone dum thokpane hojik si administrative committee si later ba lairi aduga hana puramba akoi panchayat na supreme court ta case tong the supreme court na high court ta thatre eki matungina judgment piuin adu ngahan tang kunipanda moigi nganai tongnarapana tang kunipanda high court the double bench ta moigi argument pikhre aduga laiba sagon chen 31 cái nguồn hay cũng chết lúc cái nguồn rồi mình hay người mà này sagon chen hay người bảo hay mắc akoi complaint to ba akoi gi crossing to hay si final judgment la madi lak ni adi investigative committee sarkar na happy sina continuous buba natraga moji lok thokhiba madi hayeng soidina khangane na hay okay hamjari okay thagasirwa maroina haje fawda panchayat election pangthok tabsin moiraga miam da ultimate khudong sa da map gan bagi wafam duni aduga loilena government ki makhai digisu administrative committee ma form toraga salari ba sisu mapung fana miam gi thau to bangam da ba aduma ba gi film du leibinu mar moiraga haji leiba khoi court case sisu yam tun loisan ba taraga di khoi election si pangthok nan ba gi dumba mami ma di song la lakani habagi thajawduni makha tab se ni oja maibon laksan oja maibon khoi gi IMC gi Imphal Municipal Corporation aduga tuan ba Municipal Council aduga laidiba ADC gi election su hojiksi pallaga laidi yam matam sangna pallaga laidi basina marum oiraga election si yam thuna pangthok piu haidana maikai kya dagi aduma khoi taksalak pa government pressure torok pa kya mu leibu taragu hojiksi khar makhai di pressure pirak pa khara handharak pa gi film da leibu dong ubra natraga karma mongda IMC natraga laidiba urban local body sing ADC gi sina karma mongda hojiksi kari issue thengnari Lampan hoina yingyab se akhoi gi local body sing ase koi si manga phaba mari phaba
asi election tokidre matam adu ekki piba lona piba matungina di si manga hek suba election tawdabani yes adumana lapase haukiba government haitare haukiba government asi election tawda bida salairamba government asi pura government failure ne lawsi maduga mapung phaba government sunatte kayge damok aina masi haidino bo local body election tabugam dabse moi ki failure ne boka government adugi matam adugi government se parja gi interest thobak tawde ma parja gi interest moi khande miyam gi mihut oi basingbu moi namthara thamba hapsidi achumbo khungthang oidaba adugi government alaramba kwai ga alaramba di moi any development trombia trombia adubu haidibo local body sing election tawhandaba hapsidi makoi ga achomba minamba government aduga miyamgi khandaba government ne na 2000 kya dagi election em ta hajage aikoina ADC isina 2000 kene tawdabni 19 gi ga 20 mark tawdabni yes aduga municipal corporation gi tawdabasina 21 gi June de tawdabni adu hojik phok tawbidre adu tawdra leibse moi government na kai hajilaga ama tawi hajam modu daka oidi adu any complaint leishnu complaint leibdu lulgi ek ki makhada masi yai ya den tawraga masi election tawdabi ya den government na tawjaga dabdu madugi khulung saba lawraga aduga hojiki leiba election si mi gi elected na rule tawgaba nominee nataba elected later di fan myan PBA de example kai Imphal municipal corporation aduga municipal urban si 27 local body lay ka ULB sing lay asi mung da corporation yauri ni asi sing se asem de center na pisa pithagada state na pigada punamak ase makoi elected later ba pham da pisa thada biya deba ajuna hojik leriba position si am lu rabani ajuna sehi mari manga sansilabam tamsida kadidi kamaina masi local body sing ye phan miam lowdre matam du laugh chatlani hojik suni Marona Kiki, ADC Singlish Salactre, Aduga Hosiki, Imphal Municipal Corporation Lapum Toktre, UCP Dravina, Aduga elected later Dravina, Act the period, elected later from the Pishata Via Devaka. Elected labor to the election to the deep Shata would be a day have a stop manarvani and election to Tobiadre. I don't know Masida in a Hajabadi, I quit it from Tokpa, Aduga local bodies in Topam Pokpa, Asipurmok, Asipu, Namtaraga Tambia, Hana, Kalibo government, Asinadi, Parzagim Oidre. Luga Parzagim Mihut, Simbo, Moina Mirabire. I know from the point, Hojik lady, or example, ma Hajagi. Election to driver Miamsi, I know can give parliament a kunki, so Miss election can tabugi case like Bakale, Amal Vole Hana Kunki. Already example Maka Pigeva, and Prime Municipal Corporation case lady Kalasi, or the also case. PL Tabigi, pending lady Kalasi, example Kogi Logi, exposure lady, I can Mahajageva. I do really far. How do we, Municipal Corporation say 2015 the corporation own company, I do 8 later, Fox City, I do the election to be known, case higher lady, example. I do the foreign, I did Manipugi, Emirigi Lapom Tanda, Hikanakumbakarna, census to we are Amat to we are delimitation to we are census parent to report delimitation to we are yet later. Already Kanakumakarna Singi Forum Krana example. Already delimitation to already Masi Koigi election to we are in High Court Tabdo Manipugi Legislative Assembly election to Lagrava. To we are even able to case. PL Taviari never. Census to already or demarcation to already. Demarcation head to the Manipugi Legislative Assembly as a election to we are in a Kanaka High Court tidy subjudice or Manipugi amazing election to we are in a high driver. I do higher Namna Toroga, Court, Namna election, Pangtok Kineva. Already a local body in Shuka, you do mind to be the Nova.
tawhan ga bne ba maram cha da case tharap sing da sum yar le bis ke no government gi advocate general leiri ado court hai bisi di aram de accept obi aponate aduga public interest the lege bani individual interest ka ado public interest election hai bisi ek makha da election conduct ro panina masi myam se tawdan le base bisi yaroi aduna hoji usi chu municipal corporation aduga urban body sing yam leiri local gi ko town gi election to nagar panchayat asi sing sidi myam ga hakthing na grassroots level da akhoi thabak to mina ga ba state example ma kapi jage adc hai base mogi safe adc se autonomous district council se mogoina mokhoi maromdom kano ga governing mogoi state manung sida state ki manung sida mokhoina rule to jaba aduga moin manage to ga council kano ge autonomous district run to ba municipal corporation asisu state manung da ek na piri badu mogoi implement phadan to ga manage to ga mogoi gi to phom thokpa state sida leriba municipal kombe area sida ekhoina pbi aba to bi aba se ekhoina education gi the health care gi electricity gi tax water supply gi tax loba kopa aduga education gi asi puno asi municipal na komba area da levising city madu municipal corporation makha da lo mo lege da bani atu masi manipur da masi to we are there right municipal corporation leraba municipality gi komba leraba makhoi power adu sinabam tan atopa state sing da patana salai dan leri adu manipur na salai handa bisi kai gino adu ni maju salai handa bagi khak natna election vote to birak treva adu gadi hari bo election to handa bo government ase public ki favor leri bra parja gi against leri bra habu dum yam decide to bigi dabani okay so sim election to do maram se mogi government ki makhai di phongdu khibsi maroina kan adc gi oina de covid-19 matam ta gi bagi posin yam palli aduga oin local body gi pan bakan da mkhoni yam haibsi manipur gi law and order ifim phattaba aduga maroina legal gi issue me yam palli masi gi magi delay to maram se oja mai bong ai khang ba adu haje ba adc na 2019 ne to da bani covid le 24 covid le aduna adu haji 20 low gramo to kai gi to de number 1 hoji po kai to de number 2 aduna khoi gi municipal local body sing gi na legal gi hai se ai na hai du ne ba municipal corporation se 2015 da corporation on thokra adu di housing madu on thok ga ek same dri adu ek to same da ban digina madu law thok kharsu 1994 gi municipality act se nagar panchayat amasung municipal corporation urban singjamasi act ki makha da chalai ri bane madu act ko leiraga di kai gi damak ta mkhoi kanu gi election to biya roi dori no aduga madu gi municipal corporation gi corporation full corporation p de haina case election to biya case tha bane ko some basic interest individual interest aduna thariba mi singa dugi interest to tharaga su government adi madugi ek to asisi na yade noi thasu yaroi kholoi na government na madu court ta thengna jagda bne ba adu kai gi no da sei su yam thengna di kai gi no kai gi interest no aduna ne hai do example bi do adu di delimitation to biya de hai thingle census to di fa di delimitation to di election to biya roi na court thara mo tam do MLA gi bu election to don lei gi bi agdro ba to aju asi kumba lei aju na ma si kumba akoi yaga di maram cha da ba sing di court na ma si exception to bi gano adu kak tu kak thapio ek ki makha da election to jagda bo do pending court na pending lei ma du di ma di ai di chum da bra na khali aju na ma si sopia da ba mo gi rule ma ku di lei ma ya aju di ai detain di khang dra adu public interest da election to hon da ba ha si di government gi bathong ni ke case to su to da su madu government theng na jagda ni da ka ho di government theng raga madu case mi hando kak thalaga matam chan election to biu ha si ge aham round somje okay thaga sir oja bon makata se ino oja premanda la se premanda maroina hujik lei riba local body gi adc gi kari gi panchayat gi lei riba election to da bi issue si irang mamang gi issue ne tar irang mamang da gi to da dum lakpani adu irang mamang da piram badana adc gi maruna covid-19 gi maroiba maramna pangthok khide habani covid-19 loire hajbo pangthok tur brom kai gi no question am leire aduga maroina panchayat ki su hojik si minister of panchayati raj khoi gi vagel na ngarang hai gi to maroina
2024 December 18 da di khoi Manipur government advisory in pigre have ni election pangthok chi ga pangthok ga ha put ma adu maroina 2023 gi khoi March tha da ha tare irang thuting ai da assembly da Manipur chief minister NB matam du gi ma asu thaja pi khipsi yam thuna pangthok na ba khoi gi election commission da khoi khangan bagi paw adu report lai gi ha tare hojik la iwa pham sina hai de irang gi issue mayam gi law and order gi issue gi boiro amagi boiro mi mayam si marung da Lok Sabha election di pangthok ki ba Lok Sabha election di yam smoothly conduct tawki Manipur da awung bana yamna ingtap na pangthok ki aduga hai bo matam kuira dum mian di ban tawdo la ba ko gi ek ki matungina sapsana constitution matungina sapsana pangthopam thokpa dum ba grassroots ki local body gi election sing khasi hojik pau pangthok tana namsin na thamba aduga maroina grassroots lai ba miam gi khungang da lai miam gi laikai da lai miam gi ko gi right matpa gi film da lakpasina koigi government sina ba authority sina constitution piwa provision karam khul provision violate tawrubage masi karam mong di yembe si di khona hauju case ka tawri hamni ko ai yam kana case bu di khangde do khona tawdu se tai supreme court gi mu high court thadare na aina khalam bana supreme court na madugi ruling mu pirang godran khan ba ko adu pi the anyway akhoi si amaru bani panchayat ka municipality ka si akhoi gi democratic form of government की scheme सिदा यामरो है कोई ना कोई grassroots की सिकी tire से fail हुए बता democracy से fail हुए नहीं को democracy माय पाक पाए से कोई MP election तो बा नटरगा ना state assembly election तो बना तीय कोई grassroots की democracy की कहीं से मागे नसाई structure सी तान बम चंगे बको अदो ना यामरो है अदो की नहीं ना case पाव दा काला है supreme court ना high बक case अमनी ले बको अदो असेंग मुदा कोई ना कोई खंग भी दूसरी constitution da koina thibada wasi kuidribani 1992 gi poni 73rd and 74th amendment of the constitution india ne boko part 4 da ko gi panchayat hapsalak kadoni hapsalak pasing si article abc tawrani aduna 243 bukti leramgani adu abc di laga 243 d 16 articles ina panchayat ki oiba ada mangonda hai si maruina 243 case nim yauri kogi constitution di yauragasu subject to provision of the constitution state legislation semba law to se apply to na have yawa to bu constitution ni man supersede to ngamara adum lere samana na municipality issue part 9 area yaur ani adna sina article 243 p dagi na 243 zg bo aduna mangonda na kogi 18 article na sai 16 article sina khara hele article ani adu election gi sina ka yaw ge ha ga 243 ki de yawi na sai gi panchayat ki na municipality gi na 243 ZA hai adu tawdo election du di ngasai panchayat ki hai do adu chapana tawni hai ana aina haije na kaina kan da swai da khoina lurei ji kaina kan da state ki su ek leidana ko madu Manipur Panchayati Raj Act 1994 pa de aroi gram sabha gi edi gram panchayat jila parishad 3 tier lei se sia maroi ba adagi di Manipur Municipality Act 1994 pa de aroi ana aina haije di kaina kan da aseng ba di khoji democracy chati si parliamentary form of government lay late se panchayat raj system si fazin maintenance tawra tawda koi urban rural dana panchayat amada municipality haire ko si fazin tawra tawda yengom change sidane ba koi lep toiba kai hai tare indicators si sidane Manipur da inkhamba da akoi si grassroots si da democracy later democracy later low yare ada aina haije ida level nate constitution ai pur chalin gai hapin masi ana sida ngasai gi 73rd 74 amendment du da schedule ani hapchalei amana 11th schedule haibam ne aduga 12th schedule haibam ne sida yengbi ai kasu pajaroi 11th schedule sida na 29 entries list kumapan yaw moi thabak si tawdu si sai gi panchayat tawdu si municipality gi na thabak si 18 entries yaw si amaro bam yawri haibani da loi tu ose ba se yengune khoina agriculture yaure adigi kaino social forestry the minor forest and land improvement kaji rural electrification kind of cultural activity market road kind of road kasi lambi lekhum thui sem rega ji moi election tawda bai ni wari bo drinking water rural housing moi da piri ba kaino si amaru ere ba mai function ji ada samana na mu municipality si sung piri si urban planning ga khoina plan tawda imphal sing chawre thume ga ji plan ga ji moi na tawdu ni urban planning yauri adagi di planning of economic social development yauri road and bridge yauri water supply public health fire service urban forestry some improvement slum improvement yam yauri haven da maru oiba thaba
अखोई चाखोट पर नुंगाइबा चाहोंग अहोंग की पोसी डेवलपमेंट की पोसी ग्रासरूट सिदा थादरे मसी कॉन्स्टिट्यूशन पीबो मैंडेट निको अदुगी सिगी पोसी कालागा अखोई इलेक्शन सी आई खंगदे मोय कमिटी हापर हापतबर अमाइना तुम तौरगा मतम याने यानाबा इंथो थंबजे सिदी सुमदेबको दे बायोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट नि सि आइना हाइबा नते सुप्रीम कोर्ट ना आइना केस अनि खक यामला याव ए कंप्यूटर दा आई सि कैनोम तौगिन तौरमनि पंचायत नुआइता अदु ngam हाइता मतम से लेता हुजी आइगी मांगद पुरैसे आइना केस हम ले अफाव केस नि मसी केस कुन गुम ले मसी दे हाई सी केस हम से सुरेश महाजन अगेंस्ट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश माइन थोए बोर्ड पाइदन के सेमजे सुम थंब छावरक्तना सुप्रीम कोर्ट यावरे सुप्रीम कोर्ट लाउथरे नि लाउथरो सुप्रीम कोर्ट हाई सी एनी केस नो इलेक्शन ये थोप यादे सी डेमोक्रेसी की फंडामेंटल कैनो से माने डेमोक्रेसी चली चते सी पंचायत राज सिस्टम लेबरा सी यिंगने हाय मोय सुप्रीम कोर्ट हाइमी को हाइदि मागी 73rd and 74th amendments दि यिंगबदा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजन हम यारम गने एक अम एक पास तो सिसु एक निको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक हबा एनी एक अम पास तो मतलब पार्लियामेंट दा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजन यारम गने अदुदा फसना हाइबनी इंडिया दा डेमो अकोई दि राम राज्य का हाइबा अदगी दि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हाइबा सी मयाम सी पंचायत राज सिन तौदुने ग्राम सभा का फमगा मयाम मोट लौनरिदन को फजना लो दब दिस डिफरेंट थिंग नि मागी फिलोसॉफी याम सॉन्ग पोने बको इवन कनो द बोक्ता ट्राइबल एरिया द बोक्ता एक्सटेंशन तौबगी एक लेनिदन को पंचायत राज एक्सटेंड तौरिनि जगह खर ददि अन सिगी सिस्टम सी सेटअप सी सिहनबा यादबा अद खोइन विलेज काउंसिल का हाइबा सी मयाम से अदना केस में हाइजबदों सागी सुरेश की केस सिदा सुरेश महाजन अगेंस्ट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जस्ट अहम हेल तौई मोई जस्ट अहम कुइद्रिब केस नि केस में याम पादे यारोय पारंगोनी केस तौबदा मे 10 2022 सिदा मोई वेरी क्लियर हाइबनी इलेक्शन सी एनी केस ता केस थोक्तनबो तौ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट नि हाइ अदु याम फजबा मयांगी मिट माइ ओइना बाइना सुम मोइना सिगी केस सिदा केस हम पुथोरे मसी केस में कई गोकेंदा विकास कृष्णराव गवाली अगेंस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सब थोकी सही अनिगुम इलेक्शन सो तौबीदन लेब सावरक्तना मोइना केस सुप्रीम कोर्ट चपने फफरे हुजिगु चले है कई अदु याम फजन इफेक्टिव चले चत खंगदे सिदसु मु सिद मोइना रिजर्वेशन की लेना कोई रिजर्वेशन यावरिदना रिजर्वेशन SC ST रिजर्वेशन की लेरिबको OBC की रिजर्वेशन ले महाराष्ट्र अदुगी खतनबगिने सेमुदे अमाइ तौग नमज खतनारामनि भोट तौरोय दो अनाइनादि खतनागा भोट तौरो हामना तब खतनागासु मागी ट्रिब्यूनल के इलेक्शन की करी की ट्रिब्यूनल यावजबनी एक मसामक तो माइ सेटलमेंट यावजरिब अदु येंगा तौगदबनी सी केस सुप्रीम कोर्ट नाइसी आई पाजगे को आई केस पारजे कैना कांदा सिदि अखोइन बाम सायादम कोर्ट सु येंबियो सुप्रीम कोर्ट सटपदा को केस पारकादोइनी सिदि हाइजन यादे से आइगी मोट पियादी को लोद आइगी मोट पिखलबा वेरी वेरी डेंजर अदु दे मोट नते सिदि मायरे माना कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू इंस्टॉल द न्यूली इलेक्टेड बॉडी इन कंसर्न लोकल गवर्नमेंट cannot brook delay thing da no haiba owing to the constitutional mandate expected in exposited in article 243E and 243U including adu mayam lolen this is some अखोई स्टेटूटरी मैंडेट नते से कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट नि अदुना ग्रासरूट लेवल दा पंचायत म्युनिसिपालिटी दा अदगी विलेज अथॉरिटी की स्टेटस सी yang wang haibani da adu moi de piriba constitution piriba 11 and 12 se de piriba magi area magi jurisdiction jisu akhoi gi mayam siga akhoi gi welfare of the people welfare akhoi village chakhar khokat mayam si moi de lui leram do male bin khamat an sigi potsima akhoi na government isam je both moi ranti na ta akhoi de toisin thab khudi mangse rajdi mi ying ai gi party gi mi yauri bra ya da town da bo ka ta si natab nasai institution ne this institution ni grassroots level institution ni third tier institution ni parliament le assembly le moi panchayat raj system se third tier ne bako sigi posi hingal hangadawri okay atopa mafam da di institution masigi nainana bagi magi kanu su lei akoi su le rangoni ne panchayat raj institution si akoi lai tapu ka chale akoi si kokte akoi mizoram le na di panchayat raj institution si akoi class ka pi moi da ko pi masi asu ka तो अदु अखोई फजन तो अदुगा इलेक्शन दी को सीदी इलेक्शन कमिशन इंडिया ना तौरोये सीदी 243 गी मखा तौरो सीदी सीगा साइना हाइजब 243 के सोमदना 243 ZA कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नि को सी मखा ददी स्टेट इलेक्शन कमिशन तौने इलेक्शन कमिशन हापनी अदु अतोप कमिशन जो हाप याइबनी अन मसिदे न खंबदा अखोगी डेमोक्रेसी ममी सामनलिबा पंचायत रासी सी तौरगदी अखोई एक एरांग लेजु कै कानरिगे implement tau do ek lebi kana de haibani da tha mari manga ama maximum da tha taru ku mai thok isin tawra that's different thing ni sahi anium namjal lakwa kai si di kari ground bu
मागी जस्टिफिकेशन दे लेते बने खमबद अदु ओगदी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सी मतम से डेमोक्रेसी दे कोलैप्स ने ओइसे